Почитувани, добре дојдовте во уште една епизода, во уште едно ново издание на мојот пат до успехот. Ве поздравувам од Загреб, срцето на Хрватска. Овој пат во две продолженија ви ја носиме приказната на Јадранка Косор, премиерка на Република Хрватска своевремено во времењата кога Хрватска влегуваше во Европската унија. Целиот товар го презеде на своји плеки, го реши спорот со Словенија, со тогашниот Борут Пахор и ја внесе Хрватска во Европската унија. Тоа само покажува каков борец е Јадранка Косор, уште повеќе што нејзиниот личен живот носи навистина голема тежина. Растела до својата 7 година со својата баба. Татко и не сакал воопшто да ја запознае. Растела од 7 година со нејзината мајка. За сите овие прашања, за тоа како се носела со политичките тегови, со приватните тегови, во мојот пат до успехот. Јас сум Мишко Иванов, не пропуштајте го овој разговор со Јадранка Косор. Моje почитување. Добар дан још. Добро, хвала лепа. Добро? Добро, одлично. Ево, дошла сум со премиеркова да ми подписате неверојатна автобиографија. Има и друга, така? Има још краљица. Да. Како е госпоѓа Косор? Добро, хвала лепа. Како сте ви? Па добро, ево. Да. Радимо, пуно радимо и непроценливо е вашето искуство, па можеме да го искористиме на буквално на секое поле, од живот преку политика. Хвала лепа. Сега сте во пензија? Jesam, već dugo, da, od 2015. godine. I ja pišem još jednu novu knjigu, tako da nadam se nakon toga možemo ponovo razgovarati. Јас мислам дека треба да влеземе внатре и да отвориме вашата приказна, бидејќи овде е веќе ладно, да влеземе, ние сме во хотел Ле Премиер овде во Загреб, влегуваме. Повелете. Hvala lijepa. Опа. Evo ga. Госпоѓа Косор, драго ми е што прифативте да бидете дел од овој серијал Мојот пат до успехот. Како сте? Hvala lijepa, dobro. Kako ste vi? Добро. Драго ми е. Во Загреб дури фатив ми малку февруарско сонце, иако најавуваат снег веќе од следната недела. Ја земав книгава премиерка, мислам дека ова го нема во Македонија. Се чита во еден здив за 2 дена и нема човек кој што би останал рамнодушен. На моменти очите ви се полнат со солзи. На моменти читате интересни пикантерии, детали, особено онаа средба со Пахор, она одање со Туџман. Ја пославте целата ваша душа во книгата, како се создаваше оваа премиерка. Овде е целиот ваш живот во оваа книга. Има и кралица, втори дел. Nije cijeli život, to su samo fragmenti. Dakle, to je recimo početak pisanja neke moje autobiografije ili memoara na neki način. Ono što želim posebno istaknuti da sam to ja pisala sama. Znači, ovo sam pisala sama jer mnogi političari, bivši političari, kad objavljuju biografije, onda je jasno i to ne taje da su zapravo to pisali drugi, a oni su im pričali.
A ja sam pisala sama. Recimo, nedavno je gospođa Merkel isto tako objavila autobiografiju, ali je to pisao netko drugi, odnosno ona je s nekim pisala. Tako da ovo je moj rad, vlastoručni. Moj urednik je bio zaprepašten kad je dobio tekst. Rekao je da nije znao da je nevjerojatno pismen i rekao je da nije znao da ima političara koji su čak i pismeni. Šalim se malo. Da, tako je bilo. Dakle, ovo su fragmenti. Nakon toga napisala sam knjigu koja se zove Kraljica. To su također autobiografski fragmenti. To su određene priče iz mog života. Sve je istina, sve je opisano kako je bilo. I kao što i vi rekoste, mnogi ljudi koji su čitali kažu da sam im natjerala suze na oči. A kako je bilo kad ste vi pisali? Dok ste vi radili ovo? Da. I kako mislite kako je bilo? Da li su bili suze? Kako je bilo meni pisati? Jeste. Da li su bili suze dok ste radili? Ne. Ja sam to... Dakle, neke dionice sam napisala vrlo lako. To je onako izašlo iz mene. A neke dionice sam pisala teško, ali bila sam zadovoljna zato što sam na kraju nekako mislila da je dobro napisati, baš zato što je to neki ženski rukopis, da sam ja žena koja je prošla u politici sve i svašta, ali inače u životu, i da to možda može biti neko ohrabrenje mladim ženama, djevojkama, djevojčicama, i zapravo je knjiga i posvećena djevojčicama, da sve mogu. Ja sam rasla bez oca, moj otac me nikad nije htio vidjeti, ja nisam upoznala svoga oca, umro je da ga nisam upoznala i to me oštetilo. Rasla sam u siromaštvu, rasla sam u jednom malom mjestu. Onda sam došla studirati u Zagreb. Sve što sam napravila, dakle i u vrijeme školovanja, a i poslije zapravo bez ikoga tko bi me, kako se kaže, gurao, jel? Tko bi stajao iza mene. Ja nisam imala cijeli svoj život, dakle ni oca kao mušku figuru, a inače nikoga tko bi stajao iza mene. A tko bi me, pa ako hoćete, i branio i štitio. I zato sam mislila da to možda može biti neki push baš djevojkama i djevojčicama koje se osjećaju same, koje su same, koje žive teško i koje su uplašene. I nećete možda vjerovati, ali stvarno mi se javilo nevjerojatno puno baš djevojaka koje su čitale knjigu i koji kažu ohrabrili ste me, jer to su naravno različite životne priče, ohrabrili ste me. I evo, ako sam i jednu djevojku ohrabrila, dobro sam učinila. Knjiga ima smisla. Koliko to teško детство ве направи силна, ве направи возрастна многу рано. Вие живеевте со вашата баба, ако не се лажам, до 7 година. Дури потоа доаѓа и вашата мајка. Да. Како се носевте со тие предизвици? Дури вие велите, јас дури на училиште почнува некој од моите сокласници да ми префрлат, па дури влегов и во тепачка со некој од нив. Da, dakle, ne mora to biti pravilo. Težak život, osobito u djetinjstvu, teško djetinjstvo, može ljude slomiti. Ja sam vjerojatno tako bila građena. Da me nije slomilo, me ne odgajala baka koja je većim dijelom imala njemačku krv, znači najvećim dijelom je Njemica, pa onda imala nešto i mađarske krvi i nešto hrvatske, ali pretežito njemačke, i to je bio jedan jako strog odgoj gdje ona isto, i to sam opisala u knjizi, ona nije pokazivala ljubav na način na koji se obično pokazuje ljubav prema djeci, da ih se stavi u krilo, da ih se mazi, da ih se ljubi, da ih se gladi. Ali ja sam znala da me voli. Dakle, to je bio jedan strog, rekla bih skoro vojnički odgoj. I kažem, udaljenost od mame s kojom sam počela tek živjeti sa 7-8 godina, dakle u vrijeme kad sam se već formirala kao osoba, to bi možda neke,
a i znam neke koje je zapravo skršilo iznutra. Mene nije, mene je to nekako ojačavalo i zapravo izrasla sam u jednu, iako se to ne čini, ali sam izrasla u jednu, kako bih rekla, borbenu djevojčicu. Dakle, ja sam se borila, o tome sam isto pisala, potukla u 1. razredu osnovne škole jer su se meni djeca rugala zato što sam bila jedino dijete u razredu koje nije imalo oca. Znači, ja sam imala oca, ali ga nisam poznavala i nitko ga nije poznavao. Dakle, ja sam dijete rođeno u braku, ali su se moji razveli i otac i majka i moj otac je onda obećao da mene više nikad neće vidjeti i evo to obećanje je održao do svoje smrti. Дори вие му праќавте и писмо, да на крај добивте еден цел ковер со сите писма неотворени. Da, evo to je ta dionica, recimo tako, taj jedan prijelomni događaj u mom djetinjstvu. Dakle, čim sam naučila pisati, ja sam pisala pisma svom ocu bez znanja bake. Baka nije znala. Ja sam uspjela saznati preko nekih prijatelja, što pokazuje da sam bila vrlo samostalno dijete. Njegovu adresu, on je živio tu u jednom gradu, Čakovec se zove, to je nedaleko Zagreba. Ja sam mu pisala pisma, u pismima sam pisala sve o sebi i onda jednog dana, čekala sam odgovor i jednog dana, bilo je ljeto, ljetni praznici, samo moj poštar, lokalni, ja sam živjela u mjestu koje se zove Lipik, je znao da ja očekujem pisma od svoga oca i onda jednog dana veselo dotrčao sa jednom velikom žutom kovertom, mahao je u to. Kad sam to otvorila u nekoj tišini u sobi da baka ne vidi, da nitko ne vidi, i onda su ispala sva ta pisma moja neodgovorena. Dakle, otac mi je vratio sva pisma, nijedno nije otvorio. I tad sam ja, tako i pišem u knjizi, u tom trenutku sam ja zapravo odrasla. Odrasla jer je taj udarac koji sam ja tada doživjela bio zapravo udarac koji me je činio odraslom osobom u jednom trenutku jer je to trebalo preživjeti i ja o tome nisam govorila nikome i eto, danima nisam baš ni govorila i na kraju sam, eto, zatvorila. Tu se poslije ja pišem i o još jednom pokušaju kad sam ja pokušala stupiti u vezu sa svojim ocem, ali je to sve završilo neuspješno. Tako da, evo, mislim da me to formiralo i da me to učinilo, ono što se kaže, fajtericom. Jeste. I da sam se ja naučila boriti kroz život. Pa onda i u politici. Да, дури имавте една средба со вашиот полубрат, кога тој ве наоѓа и потоа одите дури на погребот на вашиот татко и тамо... Da. Da. Moj otac je imao, odnosno ima sina iz drugog braka, dakle to je moj polubrat, mi smo nevjerojatno slični i mi smo se samo jednom sreli, to je bilo zapravo 2 puta na pogrebu ocu. Ja sam radila na radiju, bio je rat i puno ljudi me je tražilo jer sam radila jednu emisiju za prognanike i izbjeglice. Da. I jednog dana puno je ljudi dolazilo na portu radija da bi me potražili i onda mi je jednog dana javio portir, evo tu te treba jedan zgodan dečko i onda se javio neki glas, spojio me u redakciju, ja kao ono molim i onda je nastala tišina i onda je taj glas rekao ne znam kako bih se predstavio, ja sam tvoj brat. Ja? I mi smo se, ja tad nisam mogla sići, onako me presjeklo kao da me munja udarila. Dogovorili smo se za drugi dan i to je bio jedan neuspješan susret. Ja sam ugledala nekoga tko je nevjerojatno sličan meni, ima iste oči, jako, ovaj gornji dio lica isti. On visok, zgodan. I sjeli smo, nismo imali o čemu pričati. I a nije bilo, kao što sam napisala, i treće osobe koja bi nas spojila. Mi smo sjedili manje više. On me rekao da osjeća neku vrstu krivice zbog toga što je rastao uz oca. Ja sam slučajno je nabasao na neku fotografiju na tavanu gdje je bila moja sličica kad sam imala 2 godine, kad me otac zadnji put vidio. I onda je pitao oca tko je ta curica
na fotografiji i onda mu je otac rekao da ne želi o tome razgovarati. To sam bila ja. Tako je moj brat saznao da ima sestru i da sam to ja, ta Jadranka Kosor koja, jer moj Kosor prezime po ocu, jel? Koja radi na radiju, došao se javiti i eto. I onda smo se sljedeći put vidjeli kad je moj otac umro. Ja sam odlučila otići na pogreb. Moja mama se jako ljutila zbog toga, rekla, mislim, cijeli život te nije želio vidjeti. Ja sam rekla, to činim zbog sebe. To je ovaj jedan jedini put, više to ne mogu ponoviti. Ja? Nikada, tako da sam ja otišla tamo, a tamo su me isto dočekali kao stranca. Вие практично никогаш не сте го видели вашиот татко? Не. Денеска, ова Јадранка Косор, што би порачала на малата Јадранка Косор? Ne, mala Jadranka Kosor je bila, sve napravila odlično. Влегувате во политика, прво сте новинарка, Da. Завршувате правен факултет, Pravni така? fakultet, da. Pravnica sam. Da. Работите новинарство во Хрватско радио, споменавте емисијата, тоа е во време на војната. Кој е моментот кој ве носи во политика и дали замислувавте дека еден ден ќе бидете премиерка, еден ден ќе бидете дамата која што не што ќе бидете премиерка, туку која што и ќе внесе Хрватска во Европската унија. Ќе го истера тој тежок пат, иако нас во Македонија не изгледа така, не толку страшен спор со Словенија, како што се нашите спорови со Грција и со Бугарија. Меѓутоа, сонувавте ли дека еден ден ќе бидете премиерка? Не знам како трасирате пут. Ne, ja sam sanjala da budem kraljica. Ja sam uvijek govorila kad sam bila djevojčica da ću biti kraljica i da zato ovaj nastavak, ova sljedeća knjiga, memoarska, i nosi naziv jednim dijelom zbog toga kraljica, jel? A drugi dio zato što ste bili u šovu, TV šovu, tako? Da. Ali jednim dijelom, to se poklopilo, ja sam u šovu pristala biti samo ako mi je moguće da budem kraljica. Znači, to je šou pod maskama bio, ali samo ako budem kraljica. Dakle, ja nisam razmišljala o politici nikada. Ja sam se strastveno bavila novinarstvom već u gimnazijskim danima. Već sam bila dopisnica Večernjeg lista kao srednjoškolka. Radila sam na tamo jednom lokalnom radiju. Kad sam došla u Zagreb studirati, odmah sam počela honorarno raditi na Radio Zagrebu. Zaljubljena sam bila u novinarstvo, apsolutno. Onda sam prešla u ratnim vremenima u unutarnju političku redakciju Hrvatskog radija. Bila sam i ratni reporter i vodila sam tu emisiju Dobar dan, ovdje Hrvatski radio, koja je bila posvećena svima koji su stradali, prognanicima, izbjeglicama, invalidima, bez obzira kako su se zvali. Znači, meni su se javljali i muslimanske izbjeglice, primjerice kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Dakle, emisija je bila prvi puta otvorena za slušatelje. Dakle, imala sam otvorene telefone gdje su se ljudi mogli javljati i ispovijedati o svojim sudbinama i postala sam vrlo, vrlo popularna, jako popularna. Ljudi su mi beskrajno vjerovali. Za nekog ko bi bio, recimo, tko je tražio neku pomoć putem moje emisije, ljudi su znali slati novac u kovertama. Znači, stavili bi novac u koverte. Tada, u to vrijeme, obično bi stavljali marke za nekoga kome je trebala pomoć, za koga su čuli preko emisije. Mene je to počelo jako, jako plašiti. Zato što, znate, to je vrlo opasno. Kad vam ljudi šalju, može se jednog dana onda netko javiti i reći da tko zna koliko sam novca poslao, a je li taj novac ti... Znate, to i uopće biti taj nekakav most koji pomaže ljudima, ne znam, u nabavku šivačih mašina, odjeće, obuće. Ta emisija je nadrasla samu sebe, ona je postala nešto drugo, ona je postala institucija. I ja sam se toga počela jako bojati, tako da
kad je došao... Da, zato što novinar je samo novinar. Ja sam se htjela baviti svojim novinarskim poslom. Novinar nije božanstvo. Mene su ljudi obožavali kao neku vrstu božanstva. Ja bi dobila po 100 pisama dnevno, znate. I da me predsjednik Tuđman nije pozvao u politiku te krajem 95. ja bih vjerojatno promijenila posao, jer više to ne bih mogla raditi zbog tog nekog osjećaja odgovornosti i prepadnutosti činjenicom da me ljudi zaista obožavaju, da mi šalju darove, da mi šalju stolnjake vezene, da mi šalju narukvice. Dakle, znate, tako se više nije dalo raditi. A emisija je trebala ići dalje. Dakle, 95. u jesen mene pozvao predsjednik Tuđman da... Lično? Da idem na parlamentarne izbore. Ja sam pristala, uzela sam neplaćeni godišnji odmor na radiju, ušla u parlament i tako počinje moja politička priča. Da. Više volite politiku ili novinarstvo? A ne, to su dvije velike ljubavi. Da, ja volim i politiku, dakle, bila sam zaljubljena u novinarstvo. Žao mi je da se nisam bavila pravom, žao mi je, ja sam obožavala taj studij. Inače mi je to pravno znanje jako puno poslije pomoglo u politici. Sama sam i pisala neke zakone. A politika je druga velika strast koja je možda sad jača od novinarstva. Ja tvrdim cijeli život otkako sam u politici da je politika jedan divan posao, da može biti kreativan, pošten, častan, da je politika posao u kojem vi vidite rezultate, možete vidjeti rezultate svog rada, znate. Oni su opipljivi, jako, oni su vidljivi, jer radite za ljude, tko radi. Ali u politici možete raditi sasvim za konkretne ljude. Ja sam to vidjela kao, recimo, ministrica branitelja. Znači, ja sam upoznala tisuće i tisuće ljudi kojima sam pomogla i nema veće radosti. Evo, meni se vrlo često događa i nedavno u apoteci. Stojim u redu i gospođa me prepozna glas jer sam rekla što bih trebala i okrene se i počne vikati i kaže ova gospođa, ova žena je spasila moga supruga, a Bog vas blagoslovio, da nije bilo vas, on bi ubrao. Nema većeg dara. Znate, i to se često događa i na kraju, evo, da nisam se bavila politikom, ne bih bila u prilici deblokirati hrvatske pregovore, završiti hrvatske pregovore za ulazak u Europsku uniju i potpisati pristupni ugovor. Dobar vam dan. Poštovani gospodine predsjedniče Europskog vijeća, poštovani gospodine predsjedniče Republike Poljske, gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, gospodine predsjedniče Europske komisije, predsjedniče Republike Hrvatske. Zadovoljstvo mi je i čast sudjelovati u događaju potpisivanja ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Dame i gospodo, ponosna sam što sam dio povijesnog trenutka. Srce mi je puno radosti i pozdravljam s ljubavlju svoju Hrvatsku domovinu od Vukovara do Dubrovnika. Neka živi jedina i vječna Hrvatska, 28. članica Europske unije. Neka živi i napreduje Europska unija. Hvala vam. To je nevjerojatna politička karijera vaša. Уште по-невероятно е тоа што излегувате од политиката без дамка, без нелюбична која политичар ке напушти функција или генерално политичарите се склони на корупција. Јас говорам македонски за да ме разберете. Да. Жена премиерка. Значи, спред вас се сеќаваме на Тансу Чилер, на, што ја знам, Маргарет Тачер, на кој друг, Јадранка Косол, Ангела Меркел. Angela Merkel, da. Да. И Nema puno. се нафаќате на тој предизвик во еден специфичен период за
Хрватска, кога оние непобедливите во наводници практично стануваат победени. Тоа е вашиот сопартиец до тогаш Санадер, кој што е нели она афера со коруптивна афера. Вие доаѓате после него на премиерската позиција. Da. On je otišao bez da je objasnio zašto odlazi i onda je splet okolnosti. Meni se inače u životu tako puno puta događalo, cijeli moj život, da se dogode nevjerojatan splet okolnosti koji meni na neki način pomogne da pokažem ono najbolje od sebe. Tako se i tada dogodilo, dakle da je on otišao, nije objasnio ni meni ni drugima, ja sam bila njegova zamjenica u stranci i potpredsjednica Hrvatske vlade. Rekao je da misli da bi bilo dobro da ja to nastavim, taj posao. Poslije će se pokazati da je to rekao zbog toga što je mislio da sam slaba, a ne da sam jaka. I mislio da sam samo žena, a ne da sam moguća premijerka. I ja sam rekla dobro. Dakle, mi smo imali, ja sam ponovo skupljala većinu potpisa u Hrvatskom saboru. Kod nas je nužno da kandidat za premijera ima 76 potpisa naših zastupnika, jer je 151 zastupnik, znači 76 je većina. Ja sam skupila 76, otišla sam tada kod Stipe Mesića, koji je bio predsjednik države. Dobila sam mandat za sastavljanje vlade, sastavila vladu, predstavila program u Saboru. Znači, kao svaki drugi hrvatski premijer dobila sam povjerenje u Hrvatskome saboru. Međutim, ono što je bilo naravno specifično, ni Sanader koji je otišao, pa je rekao neka Jadranka Kosor bude sad premijerka i predsjednica stranke HDZ-a, niti on nije vjerovao da ja to mogu, a niti bilo tko u Hrvatskoj, to se usudim reći sada nakon svih godina, u politici svakako ne, pa ni moji stranački prijatelji nisu vjerovali, a u Europi i Europskoj uniji zapravo nitko nije vjerovao da ja mogu išta napraviti. Zato što ste žena? Zato što sam, među ostalim, zato što sam žena i zato što se specifično nisam bavila takozvanim muškim poslovima u politici. Ja sam bila ministrica obitelji, branitelja, međugeneracijske solidarnosti, znači bavila sam se i starima. Zvali su moje ministarstvo ono od koljevke pa do groba. Ali da imam snage i odlučnosti i da znam kako neke stvari napraviti, to zapravo nitko nije vjerovao. Tako da sam se ja od početka mog premijerskog mandata morala boriti prvo sa predrasudama. Dakle, ona je žena, plačljiva, takva kakva je, ništa ta neće napraviti. I sad se vraćamo na moje djetinjstvo. Ja mislim da ta moja borba od djetinjstva da se dokažem da mogu. Dakle, ja sam bila, iako bez oca, ja sam bila najbolja učenica i u osnovnoj školi i u gimnaziji, najbolja u generaciji. Znači, bila sam sve sam mogla, sve sam radila, najbolja u svim predmetima. To je rezultat te borbe i ja sam onda, kad sam shvatila vrlo brzo da je to povjerenje koje sam dobila zapravo lažno, da mnogi oko mene koji mi plješću i koji me tapšu zapravo ne vjeruju da je išta mogu napraviti, ja sam onda rekla sama sebi, dogovorila se sa sama sobom, ok, sad ćete vidjeti. Dakle, nitko nije vjerovao da mogu deblokirati pregovore sa Slovenijom. Slovenija je nama tada blokirala, to je bio srpanj 2009. Znači, godinu i pol je nama Slovenija blokirala. Srpanj je 7. mjesec. 7. juli. Da. Znači, Slovenija nam je blokirala od 35 poglavlja 14. I kad sam ja se prvi put sastala sa Pahorom, to je bio moj prvi zadatak. Неверојатно како ја опишувате таа средба со Пахор. Јас не очекував дека било толку тензично. Она како претходно оделе протоколите, па правеле што како, па како вие облечени во црвено, па доаѓа Пахор со црвена кравата, па вие се обидувате постојано да ја омекнете ситуацијата
pa odite na jedno mesto za tета-тет средба, каде што Пахор ви вели, не можем овде, многу е жешко. Па одите во едно сопче, ако ова се што успеав да прочитам, толку ли беше тензична таа прва средба со Пахор? Како успеавте да ги релаксирате односите? Pa upravo tako, jer mi smo poslije to prepričavali, mi smo se poslije sprijateljili kad je sve bilo gotovo, ali on je meni rekao da je njega, on je zapravo htio otići sa tog našeg susreta prvog, jer njegovi svi susreti prije toga sa Sanaderom oko deblokade pregovora su bili neuspješni, apsolutno neuspješni. I on je očekivao i da će taj naš susret završiti za 15 minuta i da će se on okrenuti i da će se vratiti u Ljubljanu. A prethodno je imao probleme, slomio je ruku pa ga je jako boljelo, a nije htio piti nikakve tablete protiv bolova. Kad je došao i bio je jako nervozan i bio je jako loše volje. Jako je bio zlovoljen. A ja sam to uočila i odlučila sam ga nikako ga ne pustiti da ode, nego učiniti sve da mi sjednemo i počnemo razgovarati. Iako on to nikako nije htio. I napisala sam da se ta neka napetost mogla nožem rezati. Dakle, on je nije htio sjesti na to dogovoreno mjesto. Dva protokola uvijek usuglašavaju gdje će predsjednici vlada sjesti i razgovarati. Znači, daleko od novinara, da nas mogu iz daljine snimati, to je bilo u jednom dvorcu nedaleko Zagreba, ali da ne mogu čuti, da nitko ne može čuti šta mi govorimo. I on je to odbio. Rekao je da će tamo biti vruće i da on ne želi tamo sjediti. I sad smo mi krenuli u dvorac, a ja u dvorcu nisam bila prethodno. Ja sam tražila mjesto gdje ćemo mi razgovarati. Takvog mjesta nije bilo predviđeno. Samo je bila predviđena dvorana gdje ćemo poslije ručati. Ne? I poslije on meni rekao da sam ga ja polako osvojila tom svojom upornošću i smješkom. On je gomilao zahtjeve, a ja sam sa smješkom to primala i rekla sve ćemo to riješiti. Na kraju sam našla tu neku malu sobu koja je bila grozna, ovako same neke dvije prašne strgane fotelje, mala sobica, ničega u sobi i ja sam rekla da je to divno i da ćemo tu sjesti. I on je rekao na to vam je dvorac pa ima one male neke prozorčiće, da je mračno i da mu je tu mračno, da du neće. I onda sam ugledala ovako jednu sijalicu na stropu, samo sijalicu sa onom žnjorom, znate, sa onom špagom koja se poteže, tako se pali ta sijalica. Ja sam potegla i tu je zasjela ta sijalica, ali to je bilo ono najmanja, kako se kaže, 20 vata, ne znam. Znači najmanje ništa, samo je škiljila. I ja sam rekla, evo prekrasno, pogledajte sada kako je to svjetlo. Dovoljno za teta-тет sredstva. I onda je on meni poslije rekao da ga je to oborilo jer i onda je sjeo na kraju, jer mu je sad već bilo neugodno. I mi smo počeli razgovarati. I evo, sve ostalo je povijest. Mi smo tako počeli razgovarati. Вие за неполни 2 месеци го решавате според, така? Da. Znači, već smo već u 10. mjesecu su nam Slovenci deblokirali pregovore. Значи, јули почнувате, јули, август, септември, во Стокхолм кога се потпишува договорот? U 4.11. smo potpisali. U Stokholmu, u Švedskoj. Da, u Stokholmu. A već u listopadu, znači u 10. mjesecu su oni nama deblokirali pregovore i mi smo mogli početi dalje komunicirati sa Briselom. I onda smo došli u taj Štokholm potpisati, Švedska je predsjedavala, pa je švedski premijer bio domaćin potpisivanju. I onda je ta čuvena rečenica na tom potpisivanju koju izgovara Borut Pahor na slovenskom, kakšan fantastičan dan. I naši susjedi Slovenci, evo, ugovor će potpisati predsjednik tehničke vlade Pahor. Uskoro se očekuje formiranje nove vlade. Prvo čestitka kolegici Jadranki Kosor. Današnjim potpisom ugovora o pristupanju počinju i postupci vezani uz provedbu arbitražnog sporazuma o rješavanju graničnog spora koji je, rekli smo već, duže od godine dana bio razlogom za blokadu hrvatskih pristupnih pregovora. Sada će trebati formirati arbitražni sud i predstavnike koji bi se tim problemom granice trebali baviti. Tako da uvijek kad se sretnemo smijemo se. A sad u tom dvorcu
postoji već spomen obilježi na taj susret. Tamo su naše slike i piše da smo tu. To je kaj zaливот, to je kaj Piranskиот залив, тамо беше средбата. Ne. Prvi susret. Ili Ne, u Trakošćan se zove. Trakošćan, to je tu blizu Zagreba, dvorac, jedan krasni, stari dvorac. Zašto je? Jer je on tražio da bude blizu slovenske granice. I onda smo našli to je jako blizu slovenske granice. I tamo smo se tako sve, znači išli smo na ruku cijelo vrijeme njemu i kad je on došao, da, on je rekao poslije da sam ja njega jako zapravo dotaknula tom nekom neposrednošću koja nije tipična za birokrate, koja nije tipična za te diplomatske susrete, diplomatske uzance, diplomatske pravila koje vrijede. Jer kad je on došao, spomenuli ste moju haljinu crvenu i njegovu kravatu. Tako i on, piše. da, on izlazi iz auta, ja ga dočekujem kao domaćica, on smrknut jer ga boli ruka, a i smrknut uopće što mora doći sa mnom razgovarati. I ja kažem njemu, kao dobrodošli, i to iz mene izađe spontano. Ja u to vrijeme samo sebe kontroliram i mislim, Isuse, šta govoriš? A ja kažem, kako je ovo divan znak, kako smo se uskladili, modno. Jer njegova nijansa, ta crvene kravate je ista kao moja svilena haljina. Ne? I on me onako pogleda iz auta, onako smrknuto kao šta je ovo? Što повеќе ве болеше? Повеќе ве болеа ударите од дома, од јавноста, од новинарите, па ако сакате и од Милановиќ, кој што подосна и ве даде награда, иако беше жесток критичен на тие преговори, или она само бендисаност на Пахор? Повеќе болеше ова од дома критиките, дури некој одија и дотаму романса na Kosor so Pahor. To što su pisali mediji, nastojali te naše susrete, dok smo mi došli do tog rješenja, do tog arbitražnog sporazuma, mi smo se dosta puta sastajali i mi smo bili vrlo oštri pregovarači kad bi se vrata zatvorila. Međutim, pred kamerama mi smo se smiješili, mi smo se rukovali, on bi znao mene zagrliti. On je malo inzistirao na tome da to bude, znate, onako jako prisno. Mediji su od toga nastojali praviti love story i mene to jako smetalo i meni je to štetilo, zato što sam žena, ja? Ne, mi smo... Apsolutno. A njemu nije štetilo. Neću reći da mu je koristila, nije mu štetilo, ja? Dakle, zato što je muškarac. Tako da, jako sam se znala ljutiti, ali nije bilo, najbolje je bilo ignorirati. Ja sam to ignorirala, a u sebi sam se ljutila. Ja? To je ta politika. Morate trpiti svi udarci. A nije, da, ali evo, u tom slučaju on kao muškarac nije toliko trpio kao ja. On je trpio od svoje opozicije, isto kao ja od svoje opozicije, jer i opozicija u Sloveniji je bila protiv i opozicija u Hrvatskoj je bila protiv, a da se mi nismo uspjeli dogovoriti, Hrvatska ne bi bila članica Europske unije. Ne, to nikoli ne pozabimo. Mi Slovenci kot razlog za naš ponos. Pa tudi naši hrvaški prijatelji, da bodo znali ceniti to odločitev, ki je bila sprejeta. Možda mi u Hrvatskoj nismo do kraja svjesni koliko je to važna činjenica, a sasvim sigurno sam sada s ovim odmakom da u trenutku kad smo završavali pregovore, gotovo nitko u Hrvatskoj nije bio svjestan kako je to bio težak put, kako je to bio naporan put. Udruga ANO 93 iz Beča i jedan lijepi buket. На крај, како го убедивте Милановиќ? Тогаш СДП, како го убедивте Милановиќ? Бидејќи овде имате и разговор со Милановиќ. Да, ми смо се Како морали... го убедивте дека ова е добар договор? Дека арбитражата е ова и дека ние мораме да тргнеме напред пред се заради таа борба со корупција? Zato što je on ipak
ipak u konačnici domoljub, znate. I on je pametan čovjek i shvatio je jedno je biti opozicija, a drugo je biti i boriti se za vlast, a drugo je raditi, odnosno nužnost da svi rade za dobrobit države. I da nosite teške odluke. Da. Državničke odluke. Tako je. Тој Зоран Милановиќ, кој што беше жесток критичар, после потоа ви даде и орден. Orden, da, najvišeg hrvatski. Najvišeg, Da. da. Hvala vam za vašu službu Hrvatskoj, Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj domovini. Napravili ste što ste mogli i to nije malo. Stoga ovo odlikovanje. Zahvaljujem predsjedniku Republike Hrvatske. Slijedi svečano uručenje odlikovanja. Temeljem Ustava Republike Hrvatske i Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, predsjednik Republike Hrvatske donio je odluku o dodjeli odlikovanja veleredom kraljice Jelene s lentom i danicom za izniman doprinos međunarodnom položaju i ugledu Republike Hrvatske te razvoju odnosa Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima, odlikuje se gospođa Jadranka Kosor. Сега, господја Косор, да сте премиерка на држава која има спор со Бугарија. Како би се решило тоа? Da, ne znam, mislim to je, svaki spor između dvije države je sasvim specifičan, ja? Ali ja bih, ne mogu i ne bih da se krivo shvati, znate, da dajem neke savjete i da dajem neke recepte, jer to je nemoguće. Ali mislim da onaj kome je u interesu, a više, neusporedivo više je u interesu Sjevernoj Makedoniji, zato što je Bugarska članica Europske unije, onda oni kojima je to jako u interesu moraju neprekidno raditi na tome. Dakle, ne se umoriti, ne posustajati, tražiti prijatelje, tražiti partnere, tražiti one u Europskoj uniji, a i šire koji će tu ideju poduprijeti. Poslije koja cena? Pa ja mislim da ste vi već kao država platili cijenu. Znači, narod, ja to uvijek ističem, narod, država koji smogne snage za promjenom čak i imena, jel? To je ogromna stvar, tako da mislim da jednostavno treba tražiti i partnere u tome. Možda nisam dovoljno pratila i možda nedovoljno znam, ali mislim da možda u tom, kako se kaže, grmu leži zec. Može da očekuje svijetot? Ja mislim da će to relativno brzo puknuti, ta ljubav. Tako da, onda ćemo vidjeti šta moramo očekivati. Pomeđu Trump i Musk? Između Trumpa i Muska, da. Aha. Da, mislim da to neće biti, kako se kaže, forever, jel? A što se tiče tih prvih poteza, mene zapravo više zanima kako će, jer on daje neke nevjerojatne pa i skandalozne izjave, ovo oko Gaze, da će pretvoriti to u rivijeru i tako. Ali pustimo se to, ja čekam sada za prvu tu procjenu Trumpovog mandata, pa evo, to me pitajte onda. Čekam zapravo prve te njegove poteze i hoće li zaista se otvoriti vrata za mogućnost zaustavljanja rata u Ukrajini. To čekam. Mislite da može?